Da li ste i vi odrasli uz časopis Bumerang, dečije novine za hvatanje krivine koje je čitala čak i geografičarka? Ovaj časopis, osim što je imao kvalitetan sadržaj, bio je prvi, a ujedno i poslednji štampani medij koji je ostao u zvezdanoj prašini vremena u kome je odrastalo nekoliko generacija. Prvi broj časopisa izašao je sada već davne 2004. godine i deo je publikacije poznate kompanije Luxor, osnovane 1992. godine, a koja se u početku pretežno bavila štampanjem albuma za sličice. Na mesečnom nivou svaki broj nudio je nešto novo. Od zabavnog, ali edukativnog sadržaja do nekih tema koje su bile interesantne za pedagoge koji su odgovarali na pitanja dece. Činilo se da na našim prostorima niste mogli da nađete ništa slično u tom periodu. Glavni fokus bio je na serijalima koje je sinhronizovao studio Loudworks, a kasnije su prikazivani i na TV Ultra. Pored toga imali ste širok spektar zanimljivosti iz svakodnevnog života, odeljaka o filmovima, kao i silne intervjue sa poznatim ličnostima, uglavnom iz sveta filma, sporta i muzike. Mogli ste lako da pročitate informacije i vesti o nauci, događajima iz istorije, priče o čudovištima, svetskim misterijama itd. Jednom mesečno, uglavnom 15. u mesecu, svaki novi broj bi donosio u paketu neki poklon, koji je bio povezan sa nekim aktualnim naslovom animea ili serije, što je dovelo da u ovakvom hajpu ove novine postanu rapidno popularne. Vrlo brzo nakon izlaska postaju najtiražniji časopis za decu i mlade. Namenjen deci, ali i nekom tinejdžerskom uzrastu, Bumerang je bio neizostavan deo mesečne kolekcije koje uz brojne stripove koje je objavljivao Luxor stvarno nadmašio sva očekivanja. Prvi broj je ugledao svetlost dana u vrijeme prikazivanja Pokemona 2004. godine i naravno, kako to kasnije uvijek biva u praksi, dobijali ste poster Pokemona. Kasnije su se dobijale i Yu-Gi-Oh karte, DVD sa serijalima, društvene igre i tako dalje. Kako je Luxor Konditori, sestrinska firma, radila proizvode konektovane sa aktualnim serijama, bilo je brojeva gde ste mogli da dobijete i neke slatkiše koji su naravno bili tematski vezani za određenu franšizu. Bombone, kokice, one sa čokoladom i paprikom su bile izvrsne. Krem, čokoladice i još puno proizvoda na dohvat ruke bili su u svaku kupovinu tokom aktivnog perioda promocije. Redakcija je imala kvalitetnu tehničku podelu, te se u rubrikama moglo naći i nešto novo iz sveta računara, najava igara za PC, konzole i sl. Vrlo često imali ste i delove stripova poput Spider-Man, Faktor 4 i ostalih koje je Luxor objavljivao za domaće tržište. Ukratko, svako je mogao da nađe nešto za sebe, a u tome i jeste bila poenta. Svoj prvi rođendan Bumerang je proslavio na Kalemegdanu. Taj dan, uz neizostavno prisustvo mačo superstar maskote u košarci, deo programa priredili su za najmlađu publiku glumci poput Milana Gutovića, Milana Kalinića i naravno Mande, koji je pola svog života proveo u radu sa decom, a celu atmosferu je dodatno podigla na viši nivo i popularna pevačica Goca Tržan. Sveukupno jedna jako lepa slika svega u paketu tog dana je mogla da se vidi. Primetan je bio trud cijele redakcije, ono što su zaista radili i pozitivna reakcija publike je bila očigledna. Časopis je pravio razne konkurse, kreativna takmičenja sa vrijednim nagradama, što je svim generacijama koje su pratile svaki mesec i novi broj donosilo pregršt zabave. Čarolija koju je Bumerang nosio sa sobom završnu krivinu zaključila je 2012. godine sa 100. brojem. Nagađa se da je nakon rapidnog prelaska generacija na društvene mreže, kao i ostalih digitalnih medija, štampana verzija ne samo ovih već svih novina za mlade jednostavno bilo jako mala i neisplativa. Sve u svemu, ovaj časopis kao i sve što je nosio sa sobom ostaje upamćen kao neizbrisiv most odrastanja većine gledalaca popularnih naslova koji su se emitovali na našim prostorima, a koji su svaki mesec učinili mnogo zabavnim u vremenu kada digitalni svijet i nije toliko bio rasprostranjen kao danas. To bi bilo to za ovaj video. Ukoliko vam se sviđa, ne zaboravite da lajkujete, šerujete, subscribe-ujete se i naravno podržite kanal. A mi se vidimo u nekoj još interesantnijoj priči sljedeći put.